Baru apa yang lang jong horse parish Bauman bentar kinrang ini lama jong NDCYM hagan ini lempung ke makat beliau jong Nongstone Diocese Catholic Youth Movement syakmat kinwanra ini lama kita lihat ini lama tung kedat jong kecing lempung no ini laisi jong kecing kendolang jong ikut sama hangi Bauman parish Shisha kasi jo kacicok play right run na kontra ya pati diturbat papus sabtu kini hangi apandal magsyabar jo kini apandal kini saki ya kacicok jom kini program ke balai si jo kini sama